Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruoiba pau. Manipur gi iranga mari lenana Kendra Sarkar na semkiba Commission of Inquiry da zaban piningbasingna affidavit ki kuthangda pisilapa yagani hairi. Numinini sathagadaba anisuba Fed-based Leaders Meet on Climate Action asidagi Imphal da haukre. Rajasthan da hayang Vidhan Sabha Mikhal pangthoknaba sem saba loire ayuk pung 3 tagi numidang waram pung 3 phawba bothadana amasung Uttarakhanda Silk Yara Tunnel ningkhaibada thorakpa yadana leiriba sinmi nifumathoi asoi angam yahundana kannaba Kendra gi agency manga punna thabak tawminnari. Manipur da May 3 dagi haurakhiba irang asiga mari lenana thokhiba tongan ba hingsa gi thodok bu thizinaba Kendra Sarkar na semkhiba Commission of Inquiry da zaban piningbasingna affidavit ki khuthang da pisilakpa yagani hairi. DIPR na thadorokpa serol amada hai kanagumba singna hiram asiga mari lenana thangatningba wakat amadi atopa wafam sing adu affidavit ki khuthang khakta da pisingadabani amadi district administration na affidavit sing adu type tawbana singba thabak singda makoi gi affidavit execution center da sel tingdana tawgadabani. Hairiba affidavit adu lankhalakpagi mawong mataw commission na piba regulation of procedure order lisingani kulhumdoi da yauri. Masiga loinana order sida commission na inquiry sa thaba matamda ingadabani tiniyam singsu mayak sengna palli. Procedure order amadi commission na thokiba notice adu website manipurgovpress.nic.in da fangani. Serola sinamakata na hai inquiry asiga mari lenan thangalakpa affidavit sing Imphal amadi Delhi da leiba officing da matam sana yorokpa ngamnanaba Rajya Sarkar na relief camp sing subdivision amasung district headquarter gi thakta affidavit sing khomjinnabagi thorang mangjongna na tawba laikhre. Kanagumbana mahaki affidavit adu commission gi postal address ta post ki khuthang da tharakpa natraga masamang na laktuna pisilabasu yagani. Commission of Inquiry na tha asigi kunda thokiba public notice asidagi tharaga numit 95 gi manungda affidavit adu yaholakadabani hairi. Numit nini sathagadaba ani suba Fed-based Leaders Meet on Climate Action Imphal iski porompa taleba Directorate of Environment and Climate Science tang asidagi haure. Ngasi ahoba numita Practitioner on Climate Action, Climate Policy amasung Role of Media on Climate Action haiba mi phamahom leigani. Hayang nini sanban numitana Way Forward for Climate Action mi pangthoktuna punna khananai nagani. Thoramasida tongan ba loop sing khulgi lusing basing amasung media fellow sing saruk yari. High Court of Manipur Sinus haudokpagi thoram ngasi High Court asigi main entrance gate ta High Court asigi Chief Justice Sri Justice Siddharth Mridul na haudokre. Haudokpagi thoram adu da High Court sing asigi Judge Singh, Justice A. Bimol Singh, Justice A. Guneshwar Sharma amasung Justice Golmai Gaiful Silu Kabui amasung Manipur gi Advocate General Lenil Singh Hizam amadi Judiciary ga mari lenaba miyo kya saruk yakhi. Kendra gi mapan thorom amasung Shiksha Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan ngarang Gangtok ta Capacity Building of Exporters ki thorom da saruk yakhi. Thorom adu mapan lebak ta potchai yonba hingarhanaba amasung Sikkim gi FPO Singh MSME Singh hen na mapangal kangkharana ba pangthokpani. Thoramdu da wangang bada Dr. Rajkumar Ranjan Singh na Foreign Trade Policy lisingani kulhumdoi gi matangda sugaina pankhi amasung MSME amadi nupi singgi udyog singgi thaudang amadi technology sizinabagi matangda su ningthina pankhi. Mahaki numinini gi Sikkim khongchat aduda self help group singa wari sanakhibadudha Rajya Mantri na penba phongdokhi. Kendra gi Micro Small amasung Medium Enterprises ki Rajya Mantri Banu Pratap Singh Burma ngasi Meghaloi gi East Khasi Hills Zilla gi manungchanba Tenring da pangthokadaba Viksit Bharat Sankalp Jatra da saruk yagani. Hayang ayukna Ligse Khul da pangthokpa topa thorom amada saruk yagani. Kendra gi flagship scheme sing miyam da vap tahanaba amasung sakti pinaba Viksit Bharat Sankalp Jatra asi lebak sinba thungna pangthokpani. Khongjang asigi ahanba sarukta Meghaloi gi Zilla mari da Jatra asi maipakna pangthokli. Tabi iba pause Akasman Imphal dagini. Rajasthan da hayang Vidhan Sabha Mikhal pangthoknaba sem saba loire hayang ayuk pung 3 tagi numidang wairang pung 3 phawba Vidhan Sabha Kendra sama 74 da vothadana gani.
राज्य से अपुनब विधानसभा सीट मसिंग चनीनी अदुबु मिरेप अमा सेखिबदगी विधानसभा केंद्र अमगी मिखल यैथोखरे मिखल असिगिदमक पुन्ना पोलिंग स्टेशन 51,500 हांगदोकले भोटर कोटी 5,63,000 रोमना भोट थादनगनी पोलिंग पार्टी सिंह मागी पोलिंग स्टेशन सिंह यौनबा ngasiदगी चटनबा हौरगनी राज्य की इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता हाई पोलिंग स्टेशन 63,632 वेबकास्ट तौगनी पोलिंग सेंटर सिंह असि जिला ताकी कंट्रोल रूम सिंहदगी मॉनिटर तौगनी मांगना हाई मिखल असि शांति ओइना सुमना अमसुंग निंगतमना पांगथोकपा ngamnaba माइक्रो ऑब्जर्वर 3,633 अमसुंग सेक्टर ऑफिसर 3,633 हापले मखोइना पोलिंग पार्टी सिंह पुन्ना थबक तौमिनगनी अमसुंग समस्या अमा थोरकपदा मदु कोखनबा होनगनी मिखल असिदा पोलिंग पर्सनल 1,9,995 रोम सिजनरी शांति ओइना भोट थादबा ngamhanaba सिक्योरिटी की मियोय 1,2,000 हेना थमले पोलिंग टीम सिंह अमसुंग सिक्योरिटी पर्सनल सिंह सथोक ससिन तौनबा अमदी ईवीएम पुनबगीदमक अचौबा अमसुंग अपिकपा गाड़ी पुना 94,000 हेना सिजनरी तेलंगानादा विधानसभा मिखल की बोट खोंबगी मतम लोइगदबा नुमित 5 दंगाइसिलकपगा लोइनना बोट खोंबगी थबक हम थेंगना कल्ले बीजेपी कांग्रेस अमसुंग लेब दोल सिंह यावना मपुंग ओइबा दोल सिंगी लुसिंगबा सिंगना राज्यदुदा अरोइबा तांका की ओइना कन्ना भोट खोमली वोटर सिंगी पुकनिंग सिंगसिनबगीदमक स्टार कैंपेनर सिंह राज्यदुगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा फावबा चटनबा थरांग तौरी अमरोमदा मिरेप सिंगना मागी केंद्रदा युमथोंग संगदुना भोट खोमनरी आकाशवाणी पाउमिन हाई राज्यदुदा सरकार पाइरिबा बीआरएसटी मिखलगी मतम लाउथोक्ट्रिङैदगी हौना भोट खोमबा हौख्रबनी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावना हौखिबा नुमित निफुनी असिदा अपुनबा सीट 138 की मनुंगदा 40 भोट खोमख्रे उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला की सिल्कियारा टनेल निखाइबदा थोरकपा यादना लेरिबा सिनमी 94 असोय अंगाम यावहंदना कन्नबा केंद्र की एजेंसी 5 पुनः थबक तौमिननबा सिनख्रे केंद्र की एजेंसी सिंह असि थौदोक थोकफम अदुदा कन्ना थबक पाइखटली अमसुंग मखोय खुदिंगमक्ता तोंगान अकंगनबा थबक सिंह सिनरी सरकारनसु थोरकपा यादना लेरिबा सिनमी सिंह अदुगी पुंगनिंग वखल चौखटहनबा लेप्तना मखोयगा पाउ फाउनदुना होनरी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीसु उत्तरकाशी की मतालीदा कैम ऑफिस हांगतोक्तुना लेरी ngarang ahingdagi hauna mafamdudagi mahangna mi kanbagi thabak sathariba adu yengsilli amasung lengak sasangi thabak su tauri tanel aduda hangdokpa audio communication setup ki khuthangda mukhyamantri na sinmi sing aduga wari sanakhi amaromda tanel adugi ningkhai haudaba sarukta electric mai amadi ising sijinaba yari amasung compressor pipeline amagi khuthangda sinmi sing aduda sana thaknaba amasung hidakna singbat lohhalli ningsing bayai थासीगी तरा निथोइदा सिंगनिंग खाइरकपदगी सिल्क यारादगी बारकोड योगदबा साबा लोइद्रिबा तनेल अदुगी सरुक अमा किंथखिबनी मदुदा सिनमी 94 थोरकपा यादना लेरी भारत अमसुंग ऑस्ट्रेलिया की मैच 5 की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज की ngarang numidang विशाखापट्टनमदा सानखिबा अहानबा मैच भारतना विकेट 2 दा थोइख्रे हाना बैटिंग तौखिबा ऑस्ट्रेलिया ना अपीबा ओवर कुंदा विकेट 3 तुरगा रन 9 लौखि जोस इंग्लिश न रन 13 स्टेप स्मिथ न रन 52 लौखि भारत न बॉल अमा लेमलगा विकेट 9 तुदना रन 9 लौखि कैप्टन श्याम कुमार यादव न रन 34 अमसुंग ईशान किशन न रन 59 लौखि मथंगी मैच नोंमाइजिंग नमिता तिरुवनंतपुरम दा सानागनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमोहना मणिपुर की इरांग मरी लेना केंद्र न सेमखिबा कमीशन ऑफ इंक्वायरी दा जबान पिनिंग बसिंगना एफिडेविट की खुथांग द पिसलकपा यागनी हाइरी नुमिनिनी सथागदबा अनिसुबा फेड बेस्ड लीडर्स मीट ऑन क्लाइमेट एक्शन ngasiदगी इम्फाल दा हौख्रे राजस्थान दा हयेंग विधानसभा मिखल पांगथोंगनबा सेम साबा लोइरे अयुक पुंग 3 तगी नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फावबा भोट थादनगनी अमसुंग उत्तराखंड सिल्कियारा टनेल निंखाइबदा थोरकपा यादना लेरिबा सिनमी 94 असोय अंगाम यावहंदना कन्नबा केंद्र की एजेंसी 5 पुन्ना थबक तौमिनरी पाउ लोइजरे।